روشنبیر و چاودێرên سیاسی لە قەزا ئامێدیە دیار dikin wana hîvî umêd bê yeketî niştimanî Kurdistan hene بۆ çareserkirina qeyranên siyasî û darayî li Herêma Kurdistanê. Ji bo çareserkirina sercem evan qeyranan û nêzîkirina layenên siyasî li ser mêza guftiguyan yeketî niştimanî Kurdistan nexşa rêgeyek daiştiye bû derbasbûn ji evan qeyranan. û çavdêr û roşenbîrên siyasî qeza Amêdiyê li dûr evê nexşa rêga yeketî niştimanî Kurdistan diyar dikin ku niha yeketî kilîlka samaneye bû Kurdistanê ji derbasbûn ji evan qeyranan lawra hîvî û umêda hewlatiya niha li ser êketî niştimanî Kurdistan e. Her nexşa rêgayeke bihête danan bû çarekirina evan qeyranet ya siyasî ya darayî ya aborî ya herêmê da tiştekê baş e. Nexwast me wekî me gotî layenê serekî bû hindê ku ev layene hemî yên siyasî bigihne êk li ser kursiyê ser mêzekê bihêne xirvekirin û bû çarekirina arêşên xelkî. Ev wez'a alemê tehemmül nemaku تحمل في وضعي بكن أولوس كردستان دا في قيران أبوري كو خلقك وضع وانجلك تك دويا عالم ذوق صحيات نمايا بصراحة كو فيجيون في عالمات دو جيتن كو وضعك سياسية لواز وضعك أبورية لواز بدفيا عبرة جورا أف أحزاب سياسي بينا بيش شوفت خو وملت كرد 5 مليون نفوس بترى حتى نو كاتشكيونينن همي سروان شو كو نشوینا پیک و بجین و پیک ورین نخوره و بدرست برای خود دانا برجواندیت وی ملتی و هوری کوریت کن کو اف ملتا استقرار کفیته. اگر 100 سال سلبون و دیر کفتن هبید جهر دیمای که هر دیگه تسنده کل سرمزه که رین نخوره و دانستاندن بکن خالا ایکی جمادم هر اوه کو دانستاندن بینه کرن از لوی باره اوه پینگا و ایکیه و جبهه کردن ام همی پشتوانین وک لایت سیاسی و هر واسه چاودێر سیاسی و هر واسه کسانت روشنبیر و دلسوزت ملت کرد از بارنا کم کس پشتوانی لینه کرد و هگر بینگو بهنه هاویتن از الوی باره ایکتی یعنی صمام الامان آن ام بیجین یعنی او کلیل که او کو درگه دی به تفکرن یعنی اگر فعلا ایکتی سانگا خوب چیت نوی پروژه دو درستاهی بینگو و پاویجیت لانه دیجی من گمان تدانی نکود استجابه هبید و همین لعنت سیاسیش خردکردنا پەیوەندیان di navbera hewlatiyan û damûdezgehên hikûmî û nêzîkirina layenên siyasî li ser mêza danûstandinê û karekirina Perlemanê Kurdistanê û berhevî bi qonaxên referandûma Herêma Kurdistan ji ewlewiyetên êketî niştimanî Kurdistan e û hewlatiyên Herêma Kurdistanê jî umêdên wan ji bo çareserkirina sercem evan qeyranan niha bi nexşa rêga yeketî niştimanî Kurdistan vegeş bûye û hîvî dixwazin ku sercem layenên siyasî bibine palder û palpişt ji bo serêxistina nexşa rêga yeketî niştimanî Kurdistan bo çareserkirina kêşên Herêma Kurdistanê. Esam Abdurrahman, Kanalê Badînan Sat, Amêdiyê.